ngenhliziyo ukuthi angigcinanga ngokuma phambi kwabantu kodwa mina uJesu ngubaba kimi. Yes. UNkulunkulu kimi. Uyikholwe kungabi khona umuntu ozofika intshontshe imbewu yesile. Uyikholwe ukuthi uJesu lana ke bantu bami angathi selehlilizwe. Ningakukholwa nini ukuthi insindi isiza ngoKristu yedwa? Ningakholwa nini ukuthi mina ngifanele ukulanda uKristu wangilanda emanyaleni? Ningakholwa nini ukuthi ngangiyinkunzi esifoko lezi zangaphansi eyifudumeza umlilo uvuthe kakhulu uJesu wafika? Nkosi yami. Lithi lenkosi ibani nefaith. Uma ngabe chaza umbhalo wamaHebrew faith ufundisa uPauloba uthi it is the substance of things hoped for. Not yet seen. Azikabonakali. Hallelujah. Ngoba mangabe ngihambe emgaqweni naho ngiyithela nje ngumntwana kaNkulunkulu abantu bathi hayibo kodwa lena ngobizalo bamsele nongubani nje indaba. But they are not yet seen. Kodwa lokukholwa kokuba umntwana kaNkulunkulu lizothi buyibu. Elithi lenkosi izobe liwagibele nje ngenqola. Wena wabona umuntu egibela isithuthu. Ihle kanjalo efwini ebese kuyila khona ukukholwa kwami. Uzovela khona uthi hayi khawube ngazalo umntwana. Kodwa ube uzalo uNkulunkulu. Uthi uJesu ke la ake ningabi nina lokholwa okuthathwayo. Namhlanje uyakholwa kusasa uyakholwa. Ngayizola usakholwa lina usuyakholwa. Lithi lenkosi have faith. Hallelujah. Things that are not seen. Have faith. Phela okwethu uthi uJesu mayekhuluma nabafundi kholwani yini enibonile enyameni ebese nikholwa ubaba engambonanga kodwa nimzwile ngami. Hallelujah. Ithi lenkosi ukusindisa kuza ngokuzwa ebese kuba ukholwa. Bengasibona abantu every Sunday baze badle ngane azinesikhathi sokudla kanti si drive point eyodwa ukholwa. Ngoba bazalwane noma ezinye izinto sengasasilungeli kodwa kunokholwa esingisa. Nkosi. Ngicela ufundele incwadi kaLuke chapter 19 uJesu esichazela indaba yensindiso thina bezizwe. Incwadi ngokaLuke chapter 19 verse 5 to 10. Verse 5. Esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wathi kuyo Zakewu shesha wehle ngokuba namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla wamamukela ngokuthokoza. Uthe bekubona bekhonona bonke bathi uye kungenisa kwandoda eyizoni. Kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini bheka Nkosi ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimfuthele umuntu into ngamacebo ngibuyise iphindwe kane. uJesu wathi kuye namuhla insindiso ifikile kuleli. Lokhu naye eyindodana kaAbrahama ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna ukusindisa okulahlekileyo. Ngicela ukufundela uMark 8 uzofunda u34 and 35. Incwadi ngokaMark Isitori sika Zakewu lesibazalwane siyasazi sonke. Now uthi uJesu ufuna sirepente babupholoba. Yini ukurepenta bazalwane? Ukurepenta ukulahlekelwa yinto obuyenza. Ukuba sorry ngiyabona mangase ngithathe lo jeke nguphahlaze phansi bese ngiyazi I'm very sorry jeke usephukile. Angirepentanga la I'm feeling sorry ukuthi ngilahla ujeke phansi. Now uJesu mayekhuluma la noZakewu esemthini useyachaza uZakewu ukuthi hayi Jesu ngenza ukuthi mina nginikela abantu abampofu ngenza ukuthi ngiyanabangibeletayo futhi nakhona ngiyabalandeli ngedluzula imali. Uthi uJesu hayi Zakewu woza la sikhulume insindiso
ngoba ngifuna